Ikigo cyitwa Gasabo Gold Refinery giherereye mu cyanya cy'inganda ahazwi nka Kigali Special Economic Zone. Nicyo kigo cyonyine cyemewe gutunganya, kuyungurura no gucuruza zahabu mu Rwanda. Iki kigo cya Kagame bwite kiri mu byo abanyaburayi bafatiye ibihano kizera ko gifata zahabu Kagame yasahuye muri Congo kikayivangamo iyo mu Rwanda. Iyo Gasabo Gold Refinery imaze kuvanga izo zahabu bayigurisha hanze y'u Rwanda babeshya ko ari iy'u Rwanda. Mubo Gasabo Gold Refinery ifatanya nabo muri ubwo bumanyi harimo ikigo cy'Abarabu b'i Dubai cyitwa DP World Kigali Logistic Platform. DP World Kigali Logistic Platform nayo Kagame ayifitemo imigabane. Kubera iyo migabane Kagame afite muri DP World Kigali Logistic Platform, leta ya Kagame yahaye iyi DP World Kigali Logistic Platform gukora imyaka 25 nta misoro yishyuzwa. Tugarutse kuri Gasabo Gold Refinery, ni uruganda rwubatswe rutwaye miliyoni 5 z'amadolari. Gasabo Gold Refinery yubakiwe gutunganya zahabu iturutse muri Afurika yose mu rwego rwo guhagarika ko Afurika igurisha hanze zahabu itanogeje. Gasabo Gold Refinery ifite ubushobozi bwo gutunganya toni 8.7 za zahabu buri kwezi cyangwa hafi 2,300 ku munsi. Gasabo Gold Refinery itangizwa, ingoma ya Kagame yavugaho ko ari umutungo w'ikindi kigo cyitwa Aldango. Aldango nayo twumva ko ari umutungo w'ibindi bigo bibiri ari byo Mineros Company na Aldabra. Ariko ubundi Aldango yabanje kwitwa ko ari sosiyete ihuriweho na Ngare Mining na Aldabra. Iyi Ngare Mining yaje kugita mu buryo butazwi nyuma y'uko igaragaye mu bujura bwo kugurisha zahabu mu Barabu, ariko ntibyandikwa mu bitabo by'imari n'imisoro by'u Rwanda. Naho iyi sosiyete ya Aldabra ikaza yitwa ko ari umuryi witwa Alegot. Uyu Alegot turaza kumugarukaho nyuma. Uruganda rwa zahabu rwa Aldango rero uyu ni umushinga uhuriweho na 50-50 hagati ya Aldabra na Ngare Mining ugamije gushinga ihuriro ritunganya zahabu mu Rwanda. Usubiye inyuma wibuka ko Gasabo Gold Refinery yabanje kwitwa Aldango, nyuma ikaza guhindura izina mu buryo budasobanutse. Aldango yo ikaba rero ari uruganda rwatangiye gukora muri Kamena 2019, ariko ruhura n'ibibazo birimo ko Kagame yashatse gukingira ikibaba Alain Gauch wakoresheje kiryabarezi ngo cyuko amwishyuza imisoro myinshi, noneho bakaba bahagaritse gukorana. Icyo kiwane cyaje no kuva mu kinamico yifatwa ry'abakozi bari bazanywe na Alain Gauch. Nyuma nibwo baje gukomeza gukina ikinamico ko ngo Aldango yahagaritswe ndetse anahagarikwa n'uruhushya rwo kohereza zahabu mu mahanga. Ibiwane byakomeje kugeza no mu 2020 Kagame yabeshyaga ko yifashishije Ngare Mining agafatira umutungo wose wa Aldango harimo ububiko bwa zahabu, maze uruganda rugasubirwamo nka Gasabo Gold Refinery. Uyu mukino wa Alegot na Kagame bawukinaga mu rwego rwo kuyobya uburari Abanyamerika bari mu nzira zo gushyira Alegot ku rutonde rw'abantu basahura zahabu ya Congo. Muri aya macenga Alegot wavuga ko ari nyiri Aldabra yashinje guverinoma y'u Rwanda ko yanize umushinga we kandi ko kwamburwa u Rwanda byamuviramo igihombo gikomeye. Mu kujijisha Abanyamerika ko atari umwambari wa Kagame, Alegot yavuze ko isosiyete ya Aldabra yashyikirije abategetsi b'u Rwanda ikirego cy'amadolari agera kuri miliyoni 50. Alegot yakomerezaga avuga ko atazitabaza inkiko ko ahubwo azifashisha ubukemurampaka. Bya bindi byo kujijisha byakomeje babeshya ko abayobozi benshi n'abakozi bafashwe bagafungwa. Nyuma ngo uretse ubwe yavuze ko yahunze Kigali, ariko abikurikirana hafi bo bemeza ko ahubwo yahagurukanye zahabu yari yahawe na Kagame ngo ayimujyanire mu bihugu by'Abarabu bikinze inyuma y'amasosiyete y'Abaringa. Baje kurangira imisoro ya Alegot yishyuzwaga nyuma ya Kagame itayikurikiranye, n'abakozi bafunzwe ntaho bagaragaye mu rukiko.
uyu Alain Goertz rero ni umucuruzi ukomoka ubundi mu Bubiligi. Alain Goertz afitanye kandi na Museveni urundi ruganda rutunganya zahabu i Kampala rwitwa African Gold Refinery muri Uganda. Alain Goertz akaba akorana na Kagame na Museveni mu gushinga imitwe y'inyeshyamba muri Congo. Imwe muri iyo mitwe yashinzwe na Alain Goertz afatanyije na Museveni na Kagame harimo Mai Mai ya Kutumba na Raia Mutomboki. Izi Mai Mai za ya Kutumba na Raia Mutomboki mu byo zikoreshwa na Kagame harimo kubuza amahwemo abanyamurenge no kubica. Hanyuma Kagame akabakoresha ashuka abanyamurenge ngo bamwisunge abatabare. Ikindi kandi Kagame na Alain Goertz bakoresha Raia Mutomboki na ya Kutumba mu gusahura zahabu muri Kivu y'Epfo. Kagame, Museveni na Goertz bakoresha kandi Mai Mai za Raia Mutomboki na ya Kutumba mu kurinda inganda zabo zitunganya zahabu ziherereye muri Congo. Iyo zahabu ikajyanwa rero muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu i Dubai mu mazina y'amasosiyete yitirirwa uyu nyine Alain Goertz. Amwe mu masosiyete Kagame, Museveni na Goertz bafite i Dubai harimo Agoro DMCC, Goertz Gold LLC, Premier Gold Refinery LLC. Urunana rw'amasosiyete yashamikiye kuri Alain Goertz harimo rero na Gasabo Gold Refinery rufite ubushobozi bwo gutunganyiriza zahabu mu zindi nganda zabo ziherereye muri Congo, Kenya, Sudani y'Amajyepfo, Ghana, Guinea, Afurika y'Epfo na Tanzania. Muri ibihugu byose Kagame, Museveni na Goertz batunganyirizamo zahabu basahuye muri Congo barangiza bakayigurisha hanze babishya ko ariyo bakuye muri bihugu nyirizina. Mbese bafiteyo inganda zikora nk'ibyo Gasabo Gold Refinery ikorera mu Rwanda no gutunganya zahabu basahuye muri Congo bakabishya ko ariyo bacukuye mu Rwanda. Mu 2014 Goertz yashyizemo AGR mu runana. Iyi AGR twavuze haruguru bafatanyije na Museveni afitemo imigabane myinshi kandi niyo ashingiye bakora indi sosiyete muri Seychelles yitwa AGR International Limited. Mu 2018 Goertz yavuze ko iyi AGR afatanyije na Museveni itunganya hafi ibiro 150 bya zahabu biva muri Congo buri cyumweru cyangwa hafi toni 8.5 ku mwaka. Ni ukuvuga ko Museveni Goertz basahura muri Congo zahabu ifite agaciro ka miliyoni 496 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Aha nakwibutsa ko mu 2018 Uganda yose yohereje hanze zahabu ingana na toni 10 ifite agaciro ka miliyoni 515 z'amadolari. Kagame na Museveni kandi bikinze inyuma y'uyu Alain Goertz maze bashinga amasosiyete mu Bubiligi arimo Alax CG, Pastor Gold Invest, Orfino na WWG Diamonds. Tugarutse kuri ya sosiyete yitwa Ardila yitirirwa ko ari ya Alain Goertz mu Rwanda. Iyi Ardila iyobowe na Jean de Dieu Mutunzi. Uyu Jean de Dieu Mutunzi abishya ko ari umupasiteri. Uyu Jean de Dieu Mutunzi kandi arahindukira rimwe na rimwe akavuga ko ari we muyobozi wa Gasabo Gold Refinery. Jean de Dieu Mutunzi yagaragaye cyane igihe Abafaransa bashakaga abantu bazakoreshwa mu gufasha perezida wa Guinea Conakry Mamadi Doumbouya mu kunyereza zahabu iva muri Guinea ijya mu Bufaransa. Ubwo nibwo Abafaransa bajyanye Kagame ko ari uzajya ukora uwo munyuzo wo gufasha Doumbouya kunyereza zahabu yibwe muri Guinea nyine. Hanyuma Kagame nawe agena Jean de Dieu Mutunzi na Gasabo Gold Refinery babasanganya muri iryo sahura. Iyi akaba ari imvano y'ingendo z'urudaca za Kagame na Doumbouya hagati ya Guinea, u Rwanda n'Ubufaransa. Ibi rero yo gukusanya zahabu basahuye muri Congo bakayivanga na zahabu banyereje muri Guinea bakayivanga no kazahabu ko mu Rwanda. N'ibyo Jean de Dieu Mutunzi yahereyeho abeshya ko Gasabo Gold Refinery izajya ikora zahabu ivuye muri Afurika yose.
ngo hanyuma itunganye kugeza ku rwego rwa 99.99%. Nyuma yo kurunda ibisahurano binyerezano n'ibyibano nibwo Gasabo Gold Refinery yatangiye kwigama ko bafite ubushobozi bwo gutunganya toni 8 za zahabu ku kwezi. Ni ukuvuga ko Gasabo Gold Refinery yatunganya zahabu yose Uganda yohereza hanze umwaka wose mu kwezi kumwe gusa. Ibi rero byo guhindura Gasabo Gold Refinery igobe byo kurundanyirizamo zahabu yasahuwe, ibyo byabaye imvano y'uko mu mwaka 2024 umusaruro wa zahabu yacukuwe mu Rwanda wiyongereyeho 45.2% byose. Itangizwa rya Gasabo Gold Refinery riri mu byateye Kagame kongera ingufu mu bitero byo kujya gusahura Congo, kuko hari hamaze kuboneka uburyo bwo guhisha zahabu basahuraga Congo batabanje gutekinika imibare ibarurisha y'ibyo u Rwanda rugurisha hanze. Aho abanyaburayi rero batangarije ko Gold Refinery iri mu bafatiye ibihano kuri wa mbere ku 17/2025. Kagame yahise ategeka M23 ko yanga kujya mu biganiro i Rwanda ho muri Angola. Mbese urebye Gasabo Gold Refinery ni urutirigongo rwa Kagame acungiraho gutubura imari ye. Aya manyanga yo gucukura no gucuruza zahabu bitemewe ibyo bikomeje kongera intambara muri Congo. Izahabu inyuzwa binyuranyije n'amategeko mu Rwanda, bigatuma Congo ikomeza guhura n'ibibazo by'umutekano muke n'iyicarubozo rikorerwa abaturage ba Congo inzirakarengane. Niba rero Gasabo Gold Refinery yashyizwe ku rutonde nk'ikigo gifite uruhare mu bibazo by'umutekano muke muri Congo, wenda bishobora kugira uruhare mu ihagarikwa harimo icukurwa n'icuruzwa ry'umutungo kamere wa Congo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hagati aho Gasabo Gold Refinery Limited ntako itari yagize ngo n'abanyaburayi bayemere, kuko yashatse n'icyemezo cya ISO 9001/2015. Mu gihe wenda waba witemberera cyangwa unyuze mu cyanya cyagenewe inganda aho bita muri Kigali Special Economic Zone, aha niho uzasanga amazu y'iyi Gasabo Gold Refinery Limited. Iyo witegereje ayo mazu rero ukabona ukuntu ari mato kandi yubatswe mu buryo bwa kenyege, bibaza ukuntu aho ariho hantu hatunganyizwa zahabu ingana na toni hafi 8 ku kwezi. Nakwibutsa ko toni 8 za zahabu zifite agaciro ka miliyoni hafi 550 z'amadolari, kandi Gasabo Gold Refinery Limited yuzuye itwaye miliyoni hafi 5 z'amadolari. Ubwo nanone ukibaza ukuntu uruganda rwa miliyoni 5 z'amadolari wagira ubushobozi bwo kuyungurura ibintu nka zahabu bifite agaciro ka miliyoni 30 z'amadolari ku munsi. Ubwo wahura na Bosco Kayobotsi ushinzwe ubucungamutungo bwa Gasabo Gold Refinery yamutera icyumvirizo ahereye wenda kuri ibi bibazo. Naho icyo umuntu yaba akoze ni ukugira ati ngaho murabeho kandi murane Imana n'amahoro ndetse n'urugwiro.